ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka Buy Admission ka Badunatam, but she's pa percent ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Uba ardan mala basayo mot u President ka Voice of the People Party bar u MLA ka nongkram ha ka jingalang pajba persya ya ka sarkar MDA2 hamot pran ha ka no pai sngi jong ka arpu artrek ya yong araja arpun rio ulaong bagi 5-star hotel kinnom penmento ya ki Samla Trei Trei muluk bat pen pau ka jing persya ban IY nrupo hadu kandai post nam ya ki jaka. Nakabapen pau bola kran halor ubadri rai uba ardan ulaong badai nakakali jau uniu brio la kurup shiklor arpusan laktingka hakapor badan election ha Arunachal Pradesh hakapaka NPP kalai benta bat menta uniu badri rai uyo lot kikam ki jambat ikumba un kene wat kakam de kwai dong. Uba ardan ulaong badan ki Samla Kynthei ki biathu baki Shah le ben bat ka jur bha ka jingsha Jrong jongki ha ki manager bar Jylla bat kim not ban ong ai Nalor ka Shah Kren-Sih. Kiai Trei hakane ka hotel front office department dan ki manager ki supervisor ki beri ki nama receptionist ki beri ki jong housekeeping manager supervisor ki beri ki nama room cleaning and maintenance ban pempoi kamera ki jong laundry service ki nama linen and uniform room kini ki kena ajui public area cleaning ban penpo ye ka jaga kabarong bami paita kini ki jongi food and beverages department ka bam bat ka penbiang ye ki jingdi manager supervisor outsider ki banabar food and beverages kitchen hapo kamera chef ka bam bat kini ban penbiang ye ki jingdi baro ki banabar sales and marketing, Kibanabar outsider, finance and account department outsider, human resources outsider, engineering maintenance outsider. Ko ki paiba, kijumi yo yo iba, tang ki kampen poj kamera. Atau kata kadai kecimutoy, ya kibri kijumi. Kali Kiba kamay ini di hotel, Kynthei ini ki lokal ni kini ki mana Assam ki mana ba, Kimot pan tempe ini, PI kata, PI minta ya ketika cakap, tapi he, PI hadu nrupo, she's Kynthei Pusnam. Kami ni Jylla, kami ni Jino. Nanti kena bagi Kiba yang ini kejaga. Kinura bagi bodoh Kynthei Pusnam hadir. Batun pai dia yang ada cakap semua. Nihap banwa. Nima ban shuni yang ada sorka. Kabon ra yang Jylla kemen. Kijing persko bhai yeki konsama yeki festival ibama pat thangat yeki jingsni hagi to ki festival kibala pinchot yeki konsama kijing oh kilami ki dor kibam itna pan pe bamlo show ladang tangya kata phima ban te lakam kumbo phinte lakam yeki jingsni shadai shapo dong rong tong ren kom ka chatri parong sapang uni upatri rai de wai uni upatri rai oba yo lo tiki kam hagani ka chua ka jingi watya kikam kibne development bala Trei kam yang kita di school eklavia school kibne di school the mission jong ka sarkar India wati kini kikam tu ora yo benta bantrei hasmong sarang kam ka bahap hapo mau kene hamau rapat ka bahap hapo mau sura motor bri uniti imat undayo imat wa ini kam diwaidong un kene etabi imat tinangno we uni upatrira ka don kami kalong pangidon ka pantip badai hakakali jongni upatrira ru bagayo bankem ya kapisa shikrot arsamla aga por NPP kali jala election
kita ki pensarong ini ya kita ki 5-star hotel, ki 7-star hotel, ki Taj, ki March kita pun mi hadiah dulu. Kesawara kita ingin mengintip ban pensarong menambah ke jelaji dan ke Taj, jelaji dan ki 5-star. Trei ini yang amat lihat ko ki Pak. Intor, siapa sekretariat anda kata kapol, kalau poi bakal dengan jap ban lek ban pensentuh, yo Pak Nalor kini ki perata ni kima. Kebaningkan dari kebat dalam, bariman penduno ini ke projek tourism hanti ko lompong den. Oh kasorka kalau pendu, Trei ini yang haporong ngenom Shah ban aiwai hadu rupau, bat nai post nem. Don kam ban penyari kita kisnam apa piawai ngenom la ban pediang yang kacing lilam imeng petet yang kendong ke siap kacing. Kenapa ni Kiba? Hidup Shah yang kesarkan bahkan aiwai don rupau bat nai post nem. Banano ipi ini Kiba kici kibiculet piknik banyalam ikon kiti how to lum niru lani bekam niru pak tang sudah kan hi kata ngam lek bakin lang yo panlek panru landu nyen hap siu pek siar narut menumerung setahi ubaret ubarya wat minti pio panru landu hafi banta yo apa mari bidon pisah lagi kopi yang baik mar kata bau ko Kiba ngasko kartu rupiah ke jindon jadi di hotel namta kita di Torres Seguran Trei banong kat sabapai bapin suka hotel 5-star ngasko ni hapan perkat ko Kiba ngemdai bagi persyai gerai kepa namta kita bagi persyai gerai kepa Trei ni bagi jangan ra jumki gerai kepa kamdai namta kacing mentoy jongi kong ka chat reu ko Kiba ngala ai muksa ya gitu kita mentoy hari ni hotel Vivanta kuno kita gendong Trei pakai ke susi kalau balaton kita pensauina kiong ba namangi ini kita ka chat reu ko sekolah ran ni tu ya ganu laling isale tomen kong di Kynthei teng itinyo do kam ni Trei la ka jong gari pe ke jingran mensil teng bakran Kren-Sang do manager ubri kerajaan hapsngap la ngap dan dibayat ho kiong ba ka jurba ka molestation lani ka Jrong kejat ye ki Kynthei phasi ji hakini ki hotel yem kwa ke bakum kita yem kwa bagi ka chatri ji kan sushak so tang nomor bagi tuju ni hapan yang ramba kom ka chatri halaga jong gari langit Trei ka kam ka manet ne ka kam ka he ngenom Shah bagi me jaman tempo granjot yang ikon ka chatri ko Kiba Masuk Kiba apa dia tu yang ba kabapun kapten kabaki Kren-Sih di barat kini pada ba kadai Victor kapten Kyrwoh Kren-Sang kabakum ngada roi ke bali ko dai nomor kata rau ko Kiba babi yo ngenom dia ya kabangim dai bar putian kum ginalam ngidan ke cingkit kli ni kwa dai bagai dai kabangin le kum ya keluar dalam ra ke cingkla kapan ang kajing siyan, yung kajat nyo, banpun klan niya lang kajat nyo kajing, banpun ruspain niya kami kajing. Trei haming ipet, kumba kalong, hapo kajing sinsya yung ka-MDA, makin lek put, makin lek disman, ki Kren-Sih, ki Jylla tunat banpune, Trei haming bagi tak lek persyahu, kampune sisu, ki hapan penem, ko Kiba. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.